Nou uitspeel is by 'n baie sturwy plek. Dis daai plekke waar jy skeer jou beenhare, jy skuur jou hakke. En danksy Carly sit ons hier. Jy het vergeet jy moet jou naels laat doen. Net vir die show. Okay. Uitspeel bytnaels. Maak Carly, jy mense so sinewig. baie. Het jy al geskinny dip? Carly sê nou maar net ja. Ja, ek het. Ek gaan nou nie eens probeer nie ook nie, ek het. In die see, in 'n rivier? In die see in Zanzibar actually. Okay. I went international. Okay, whatever. You're uninvited. Ek gaan jou hier wegjaag. Of ek sien jou plan. Dis Maar nie my ek ons plan. kan nie vanaand hier skinny dip nie, maar dis krokom in ons tussen hierdie water. Okay, so ek gaan nou nog nie sê waar sit ek en Carly nie. Ons is op 'n baie sturwy plek. Julle wil nie ons kamer sien nie. Maar sy gaan nou vir ons 'n gefermenteerde drankie haal Altyd. en Altyd. vanaand skinny ons en ons ry krokodille. Sê beloof? Beloof. Okay. Beloof. I got it. Haal die drank. Ek gaan haal die drank. Ek gaan haal die drank. I'm standing here with Rebecca Mukena. She's a chef at White Sands and it's just outside of Divindu. Do you come from here, Rebecca? No, I come from Congola. From Congola? Yes. So how did you land here? Yeah, it was my cousin who was working here. Then he told me that Mr. Ronnie needs a chef. Yeah, that's how I came. But did you grow up in Congola? Yes. So you will never come to Windhoek. No. Why? You've got the river. Do you skinny dip in the river? No. Not. Are there crocodiles and Yes, stuff there here? is. Is it? Yeah, big, very big. But do you swim? The No, people that stay here, do you swim here? Do you? Yes, some of the people, they swim. You When- don't swim here. Me, I don't swim. Are you scared of the crocodiles? Yes, I'm scared. Do you know people that got bitten by a crocodile? Yes, one of our family members, it was maybe 3 months back Yes. at our village. The crocodile. Just took him. Yes. Was it a child? He was just a small guy, Oh. but he did not die. He just Lost take his this. leg. Yeah. Oh my word. yeah. Okay, I was actually wanting to go skinny dipping there to fall, so you it's say very no. dangerous. It's dangerous. Will not do it. I want to know, what is your favorite part of living in the north, living so close to the river? You said you don't want to go to Windhoek, but why? Is it because it's more quiet here, the nature, No, the problem is I don't have relatives that side. Oh, okay. It's because, and all your relatives are here. How yeah. many relatives do you have? Do you have children? Yes, I have 3 children. Yeah. Yeah, the other one, the small one, it's 3 years. Okay. The other one, it's 10. The other one, 18. 18. She's in grade 11. Okay, all Yeah. in school here. Yes. And your parents, are they also No, still here? I don't No have. parents. I have my father. My mother passed away in 1996. Yeah. Then I have only my father. So when you're here, you're close to your family. No, I'm not close. It's far. It's far, yeah. It's 200 kilometers from here to Congola. Congola, yeah. Yeah, so you don't really visit. I just visit when I'm off. Oh, okay. Yeah. Are you off a lot or not really? What do you do when you're off? It's lot.
It's a lot to do Can at you home. share? It's a lot to do at yeah. home. Then you do the dishes and the washing. Yes, cleaning, washing. But you've got an 18-year-old daughter. No, she's at school. Oh, she's at school. Yeah. But holidays, she does. Yes. She does that. Yeah, Yeah. she come at home. No, we must teach Then- our daughters to help the mothers. Yes. You've got a beautiful smile. Thanks so much for chatting with me. Thank you, ma'am. Rebecca. Nice to meet you. Ek sit gesels met Ronnie Radhuizer, is ek Ja, reg? is korrek, ja. Ronnie, kom jy van die noorde af? Is jy 'n noordeman? Ek wil net sê ek's 'n baie trotse Otawie meisie. Ja, nee, ek kom oorspronklik van Windhoek. O, van Windhoek. Ek is in Windhoek gebore en het daar groot geword. Het 'n tydjie in Duitsland gebly wat ek my vakmanskap gedoen het Ja, ja. en het dan daarna baie jare in Swakop gebly, ja. En wat het jou laat besluit van Swakop na hier? Wel, kom Die ek sê klimaat is so anders, né? Nee. Verskil so. kom ek sê so vir jou, ek het 'n elektriese bedryf gehad Ja, ja. wat ons reg oor Namibië gewerk het en dis basies waar dit gekom het dat ons nou ons het 'n kleiner lodge het ek opgebou by Okania op 'n stadium. En toe ek nou in die noorde begin werk hier, so het ek natuurlik die area bietjie leer ken Ja. en dis maar hoe dit nou gekom het. Wat is dis ongelooflik mooi die noorde van die land, is dit nie? Ja, nee, vir my is ek geniet dit ook baie meer hierso as in Swakop om eerlik te wees. Ja. Dit raak baie warm hierso, ja, maar dis maar meestal hierso Oktober, Ja. Oktobermaande wat ons nou verskriklik warm het, maar dis ja nie die Ja. is nie altyd nie. Sê gou vir my Ronnie, die jy bly, ons is nou hier by jou lodge by White Sands, maar bly jy en jou gesin ook sommer hier by die lodge? Ons Dis jou huis. dis my huis. Ja. Maar jy kom nooit weg van die toeriste af nie. Nee, ja, my dogter is nou gelukkig terug met haar partner. Ja. So nou gaan dit 'n bietjie meer maklik vir my begin raak. Ek kan nou meer konsentreer op die back of house areas want ons is gedurig besig met een of ander maintenance work of iets nuut op te Ja, sit. ja. O, so Of- jy doen dit ook. Ja, Ja, ons ja. doen alles self hier. Want jy nie Tot- al afgetree het nie. Nie dat ek sê jy's oud nie, maar Nee, maar ek is afskaal. besig. Ja, Ek is besig om laat ek kan stiller meer tyd vir myself maak. ja, Dis die rede hoekom my dogter en partner nou ook hierso is. ja. Want ons het ons eie skrynery hierso, ons maak ons meubels self, ons maak Oh, die bouwerk wow. self, ons het Is dit wat jy in Duitsland ek van het swat, wel, die ek vakmanskap, het joinery? elektries, nee, ek O, het elektries. elektries, maar ek was natuurlik my hele lewe in die boubedryf. Oh ja. So daar het ek natuurlik nou baie wat ek kon saambring hiernatoe, Ja, ja. né? Ja, boubedryf. Hierdie is dan 'n bietjie anders as die boubedryf. Dis hierdie is- rustiger, nee. Nee, dis Nee. nie eintlik Nee. rustiger, dis ja, dis makliker. Ja. Want alles is basies onder een dak. Alhoewel dit hier so baie groot is, ons het 1.4 km teen die rivier. Yes. Die hele perseel is amper 20 hektar groot, so Wow. logistiek gewys as ons verste campsite is redelik ver weg. Ja, ja. Maar ek bly dan hierso met my familie baie sentraal, so laat ons maar alles onder beheer het hierso, ja. Sê gou Ronnie, as jy in hierdie bedryf is nie, moet jy lief wees vir mense, nê? Of jy moet Jy moet beslis lief wees vir mense en onthou almal is verskillend. ja, ja. So jy moet kan adapt na elke karakter wat nie altyd maklik is nie, maar Dit steel nie jou energie nie. Is jy van daai mense wat jy kry jy leer energie dan uit? jy in die begin het dit vir my bietjie gestres, maar as jy een keer gewoond is, jy weet later hoe om dit te hanteer en dan is dit Ja. glad nie meer stres nie. Kry jy moeilike toeriste? Buitelanders of is dit die Suid-Afrikaners? Kom Ek aan, sal sê sê nou maar. ek sal nie pinpoint. Jy kry Ja. dit in Ja. elke ding, dit hang ook altyd Namibië, ja. Namibiërs, Europeërs. Ja. Daar's altyd jy moet maar daar so 'n bietjie 'n breë skouer ook hê. Ja, Hy is nog steeds 'n bly kliënt is kliënt. ja, ja. Maar ag jy leer om daarmee te werk. Later stres dit nie meer vir jou nie. Jy luister partykeer is dit jou ook goeie argumente. Dan Ja. moet mens nie vergeet nie, jy kry baie keer kry jy mense wat 'n slegte dag gehad het. Jy kry couples wat die hele dag in die kar beklei het. Ja. Nou kom Dan hulle na land jou hulle by toe en jy jou, moet nou ja. die wind uithaal uit al twee kante. Ja. So dit gebeur. Gooi net 'n dop, Dis mos ja. natuurlik. Ja, ja, Dis mos natuurlik. natuurlik. Maar dis glad nie so erg nie. Het jy al vreemde klagtes gekry van 'n tannie wat I don't know, menopause het en hot flushes en die aircon werk nie of Ja, natuurlik het jy die ys klagte. smelt te vinnig?
jy het klagte hier en daar. Ek kan nou dis bitter min, moet ek nou bysê, dis Ja. kom ek moet nou lekker. Ja, jy Ek moet moet nou nou mooi dink. regtig mooi dink wat Ja. nou vir my ding is. Ja, ek kry klagte soos dan het ek het nou die dag in 'n kamer gehas, toe was daar hierdie groot ronde spinnekoppe. O ja, Nou daai tannie het geweier om daar weer terug te gaan in daai want kamer. hy gaan na eet. En ek moes daai spinnekop, sy het eintlik vir my 'n glas gegee. Sy wou nie laat ek hom doodslaan. Ja. So ek moes hom met 'n glas gevang het wat ek nie gedoen het. Ek het gedink ek gaan nie met 'n glasie hierso rondhardloop. So toe het ek hom verwyder, maar op my manier. Op jou manier. Ja. Sê gou die diere en goed wat jy het. Wat se diere? Toe ons hier inry, was daar 'n bokkie. Ja, ons het bosbokkies hierso Is dit 'n bosbokkie klomp, met ja. die kolle op? met die kolle op, Ja. presies. Ons het maar basies net die bosbokkies wat hierso ons strand is baie mense hou daarvan baie, maar onthou hierso's krokodille, né? Krokodille, ons het in die as die droë tye kom het ons baie hippos ook hierso, dis hoekom in die aande hierso securities loop. Op te So, kyk vir dit. ja, hulle- Ronnie, omdat hulle op die strand kom of Hulle wat? hulle kom op die strand gedeeltelik, hulle hou meer van ons grasperke. Oh, hulle wil eet. So, ja, ja. by. Ja. Maar die securities weet dan altyd as hulle daar is en waar hulle is en dan stap hulle met die gaste terug campsites toe of chalets toe wat nou op die ander kant is. So wat doen 'n wag as hy sien hier kom 'n dis wat ek wil weet. Wat betaal jy jou wagte dat as daar 'n renoster nou hier afkom, ag nee, 'n renoster, nie 'n seekoei, 'n seekoei, jammer, ja. hierpou. Wat moet hy doen om hom weg te jaag? Nee, hulle kyk Want wat doen jy? Onthou al hierdie securities van ons het hier groot Dit geword. ja, hulle ken dit, nee. So in algemeen hardloop die hippo weg of ek sê altyd al twee hardloop in elk geval weg. Dit is net baie belangrik dat al twee in verskillende rigtings. Dit is- Baie belangrik. Ja, maar Ja. in algemeen ons het nog nooit 'n klagte gehad nie. Ja. Hulle weet as die hippos buite is, hulle weet waar die hippos ons walkways cross. Ja. Hy loop met 'n flits vooruit. Hulle het 'n wapen op die skouer. Nog nooit het iemand dit gebruik. Hulle mag die hippo ook nie skiet nie, Ja, ja. maar hulle mag 'n waarskuwingsskoot in die lug skiet. Okay, en dan Dus sal hulle wegbeweeg. dan sal hulle onmiddellik weghardloop. Sê gou hierdie jaar was actually 'n baie goeie reënjaar. So ons weet nou soos nou in die suide wat die visrivier loop in Ja. Junie maand. Ja. Het julle goeie reën gehad? Het julle Kom ek sê so. Is dit al so gewees dat dit toe was hierso op die strand? Dat die rivier so Wel, hierso waar ons nou sit, hierdie swembad was 3/4 in die water. So die Wow. water het nou hierdie jaar. hierdie jaar en laas jaar. Hy het so as ek so rondkyk, hy's al ten minste 'n meter en 'n half wat hy gesak het. Jenne, so julle het goeie Ja, maar reën. onthou hierdie reën is afhangende hoeveel dit in Angola reën. Ja, dis as jy afvloei. Ja, maar wat natuurlik ek kon hierdie jaar ons reën is altyd welkom, maar hierdie jaar kon ek dit nie meer sien nie want hy het so baie skade aangerig Is- wat ons die baie lodges het- aanbetref ja, en ja. al dit so dit was net modder. Dit was ook Ja. nie meer lekker, maar dis nie elke jaar dieselfde. Ja. Dan is die valle dan seker ook sterker nie. Ja, nee, hulle is dan baie hoër, dan sien jy dit amper nie, maar hulle val ook nog. Hierdie water val ten minste nog so 'n meter en 'n half. Hy styg so Yes, tot en met 4 meter wat hy elke jaar hierso wissel. As ons nou weer kan afsluit, wat is vir jou die lekkerste ding? Wat vir my hier is die rivier, ek's mal oor water. So is die stilte, die geluid. Wat is vir jou die heel lekkerste om hier te kan bly? En nie in Swakop of Windhoek nie. Wel, dit is baie maklik. Jy's in die middel van die natuur. Jy Ja. begin 'n verhouding met die natuur opbou, soos byvoorbeeld jy sien alles. Ja. As iets beweeg, dan weet jy dit moet nie daar wees. Jy leer verskriklik baie van die natuur. Jy Ons werk ken seker al die rivier, nê? Ja, die Sy bye, ja. die rivier ken jy en dan natuurlik ook in algemeen nou die hele natuur. Ons werk saam met die sanmense. Ja, ja. Van ons leer ons ook bitter baie want hulle het natuurlik ook hulle eie maniere. Ja, ja. So in algemeen jy's in die natuur. Dis 'n heel Ja. ander werk. Dit beteken nie dat ons nie stres het hierso. Ja, ja, Ons het natuurlik. bitter baie ure, maar wie het 'n kantoor wat hy op die water kan kyk? Wanneer het jy vir my werk? Ek sal blare vee, die swembad skoonmaak. Ek het nou so baie lekker met jou gekuier. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees en vir al die treats wat jy vir ons gee. Ja, nee, Waardeer dit dit is- geweldig baie. Dis 'n plesier en ons Baie dankie julle Ronnie. kan baie graag weer kom. Ja, daar hoor julle. Ons gaan weer kom.
Cyrus, you come from Kongola. Tell us, where is this? Where is Kongola? Is it a big place? Is it a small place? Is it right next to the river? No, let me say I'm from Zambezi region, and then I might say our hometown is nearby 30 kilometers from where I live, which we call Kongola. Kongola from here in Divumdu is 200 kilometers. And is it also next to the river? It's next to the river, yes, but it is a small town or a village, but now it is becoming a town. Yeah, because it's they are becoming busy bigger, planning yeah. for it to become a town. It's a small a town, but it's small, but it's growing It's now. growing, Yes, it's it's growing. Yeah. The population also is growing. You Yes. you were part of a community project. What was that all about? You talked about drumming and all of that. There far where I'm living, at Lizauli, is where my village is. Okay. So we have a project which called Lizauli Traditional Village. It was a funded a project Okay. which the community is running. It is where I was working. More Is it European. like growing vegetables? Is it like a community garden, or is it more to tell people about your traditions? And now it's just to tell people about culture and tradition. Okay. Yes, where we make drums and a lot of things, medicine men. Oh, wow. Yeah, a lot of things to be taught. You grew up. You are a river and a field guide, but obviously the river. You grew up next to the river. You get to know the river, the temperament of the river. So you know when there's a crocodile. You know, is it that way that you live very close to Yes. nature? That's actually what I'm trying Yes, to ask. yes. I grew up in the wetland on the riverside, and then I like it because most especially like now when the water was high, and then the water is coming back. So you see on the floodplain, Yeah. we do more farming there. Oh, okay. Yes, we do more okay. farming there. What do you farm with? We normally grow maize. Most especially it's maize which we grow because the land is almost wet, but there's no rain. But all the maize will grow up and then. So it's Yes. literally living from land to mouth, ne? Exactly. Yeah. Yes. That's what you grow. That's what you grow. You eat. We eat. Yeah. Yes, we eat. And the river? Do you also fish in the river? Exactly. We do more fishing in the river. Also with water lilies, you see the water lilies in the river. Our elder sisters and our mother, they go there, they take the lilies, which they cook, we eat. Oh, it's like a. Oh. Yes. So you eat the. Yes, we eat it. Do you eat it with meat or just a little sauce or? You found In the seed. Afrikaans, you call it a breedie. I don't know what. Like a stew. Yeah, the seed itself underneath, you just clean it and then you cook it, and then when it is ripe totally, just stir. Then you eat it like that. So what does it taste like? It tastes like exactly it's like sweet potato. Oh, okay. Yes, so it's sweet. which you stir, but it's a little bit like sour. Oh, okay. Yes, once you stir it, but you So- put salt in. Would you say that villages, because there's villages all around the river, close to the river, that you can sustain yourself from the river with the water lilies, with the fish that you We caught? catch from the river. Yeah, Yeah. yeah. And are your community, do they respect nature? That they know when it's gonna be a dry year, we can't do too much planting. Yes, they do, because some people who always go in the village, they teach about nature, how to live with animal or take care of our environment. The elders now, the young Yes, people. yes, they Yeah. teach them like that. Yes. And you're a guide. Why do you like
being a guide and being in nature? You wouldn't want an office job where you have a suit with a tie. That's not Cyrus. Yeah, I would say it was my profession. Maybe I was given it to God. Yeah. So because even when I was knows you're young, the best, yeah, even when I was young, I was willing to go in the bush, and then if I see any bird, I must try to find out what type of a bird is that one, and then that thing it just take in my mind, and then it was running in my mind. Do you share this with? You have 5 daughters. Yeah. Do you share this knowledge with your daughters? Your tradition, your love for animals. Do they love animals and nature as much as you do? Yes, exactly. I do. Is it okay? Yes, I always tell them about nature. Where I am working, we're working with animals, how to take care of animals. And they want to be like that. Yes, sometimes one of them might be a guide in future. You never Yes. know. You never know. Okay, my last question, Cyrus, is your favorite animal, and why is that your favorite animal? It's giraffe. A giraffe. Yes, Why? because it is tall, it can see very far. Everywhere. Yes, Yeah. to see very far where another animal cannot see. Yes. Yeah, it see very far, and then it's very easy to spot any predator because it's tall. Yeah, it And can yeah. get away early. Yeah, and eat on top of another tree to prune. Yeah, Yes, yeah, yeah. so Top I of like the trees. giraffe. We can talk for hours. Thanks so much for being a guest on HPL. I appreciate it, and thank you for our wonderful trip on your river. Thank you very much. What is this, Salma? This is a muffin. Yes, it is a muffin. It's a lovely one. That tastes nice. Maybe you can just have a bite of it. With homemade. It's not box No. custard. It's homemade custard. Yes, it is. Mm. Just also give a bite of it. Oh, it's wonderful. Selma, are you from around here? Are you from the Caprivi and the Zambezi? Yes, I am from Zambezi region. Actually, that is my original hometown. That is Where did you grow up? I grew up in a home called Nakavolelwa at the village. Okay. Actually, I was raised by my grandmother. Okay. Yes, that is where I grew up. And then later on, I worked for Bargain. Oh, okay. Yes, which is it's a Bargain. It's actually about furnitures and other things. So later on, I came to Dibondo. They transferred me here, and from there, it You- was by lucky. And then I heard there is a post at White Sands. But previously, before I started working in Bargain, I really wanted to join hospitality because Okay. hospitality is in me. I love Because you're so hospitality. friendly and you make people feel so welcome. What is it that about hospitality that you like? Okay, I'm just so passionate about hospitality, just giving good service to guests, welcoming them. That is my thing, even at home. That is what I like the most. Yeah. I like socializing. Yeah. You love people. Yes, I just love people. Yeah. Yeah. They give you energy. They give me energy, more especially if I see the smile on guests. That will Yeah, give me a then vibe. you know it's a job well done. Yes, Yeah. yes, indeed it is. Sama, how long have you been here at the White Sands? I started working here 2023 in July. Okay. Yes, up to now I'm still here. Do you think hospitality is where you're gonna stay? You don't want to do something else? No, I don't want to do something else. Actually, this is what I really loved, and I wanted to do it, and I'm doing it. Carly, ek wil hier bly. Die bed
Nee, cheeky kissing. Chickie olifantjie. Oh, ek weet. Kyk 'n boude. White Sands. Ek weet nou nie of mense kan hoor nie, maar die valle wat net die poppelvalle wat net Ek gaan nie vir jou jok nie. Dis my highlight. Ek kan op my bed sit en ek sien die valle en ek het hulle die hele aand gehoor. Ag, Dit klink Nee, asof dit is mens amazing. actually by die see is. Jy kan nie dink dat water en dit is sulke valletjies. ja, dis So klein. geraas maak. En ons was op 'n boot En ons was op die boot gewees met gin, en G&T. nee, julle GT's op 'n boot by die valle, pragtige uitsig. Cute olifantjies, Cute sakke beddens. olifantjie. Wat So- meer wil ons nou hê? Ja, lekker. Ons gaan nie gaan nie. So Ingrid sit af die DVD. Ek en Carly gaan nou bietjie lê. Ons gaan 'n bietjie naps en dan gaan ons mimosas vang. Dan gaan ons dit vang.